Apolai lel kota masuban Arop Etop radio Apupok Keda kinyet na pois akokoroi esoda kai mucheri teterekesida Inyamat Ebaga jok. Wichudaniel nesitele karorungo kere yongo berara pirlo rungo aramamji pupenene Etop okupuraga unlolo ikaru kera balango be topo busi karu kere Etelekana ngurwa na ponu ngomanga pera emar ponye esoma kinge radio akerone posik ajabu nga yanga kinane awuri akine awuriari atiaka nga kine ngina gwelenga misiri akokore nwane poreta rujebo abwenga etelekari tetoma program lo polo so akokorongina mabwa nyama bwenga ipiti uri agwela rango kiadwe agwelenga mere nguna balenga Apupok be apupete radio nyakana kinoni da arenge sira mutukonya lo sango dai num kiadanu che krista yo narai adenga dum na kokor adum nge mucheri ne jake Etop yalama Etop bir ubusi karu kere Etop radio se radio le nyaka kitunga iboro gweli le mja makarana da konye tochani kinote fujo kone ikoni kapuli tena narjana makara pana jautini la jari masinga kilene lo mtoto Etop radio oye Etop radio sana audo gweno soda mucheri. I hear Etop radio all the time and I thank God that the time I tried entering the program but it was difficult. So after the commercials and my call was the first to be answered and I thank God for that. Ayaito nwagwela na radio ka TV East Emmanuel Belai ngesi abalam erokaishala minikino na Apupok elosi akonye. For the chairman arosebe kape esalo saparashara aloma robaga akoras doni borolwa e promotion la Geo radio itukula kokoro ka Etop radio kape radio ija iseta ungon la korar akora na riboro are waishala mikin lu Apupok lu radio do aparana lolo itunga kaisara no dope ada otadumun kokore soda mucheri auto iborol po Ebaga ekoroke sanyi ko kitai kono Apupok radio mame program lo areve campaign e saltine bune attacking bebe o saikoro ekulu kada akinei anyona parana moya nosto nai walar karulo tetet ayaito ni programs ko Etop radio Elizabeth Akirod ngesi abale be erailo ewa idiope laishalam kina Apupok. So mere this is just Christmas. January de bun kedenuke obuni February da kedenuke so kape Etop erailo duche inono kosi anwai shalam kin esunu pupete radio angini ngesetene karu kapi jenotor mamso kulepe kibiti ono ikoto soda nyamete konye akosu kupokoda nyamete nara kwani negweli twene na makarani from January to January epona ni pedo roja shalam kini 20 anu berami ne radio so ngesi balad amora sibore iboro idis lupeji asi mamke sipoda konya jeningo epedoreta ngarakin Delax Emi Alamu TV is Ebaga Soroti.